Sanibona ma-South Africa amahle. Ngumprofethi uSimba lona. Nizonikhumbula ke bafowethu ngeziprofethi enizibona umhlaba wonke. Angeni lokho ndizichazile but niyazi ukuthi nikhulumile ndaprofetha ngoZuma. Before ezoza nokuthi nobufakazi obungangendlovu ndaprofetha ngeDA 2023 xa izongena profethe ngeziprofethi ezininzi bafethu ndaprofetha ukuthi amamafiya azodutyulwa in 7 days. Amamafiya adutyulwa. So bafowethu njengamanje singabuyela emva kweziprofetho zami ndithi ndicela amakhansela kunye nabantu zose ndinipintshe kunye nabantu abathi bona kunezikhundla abazifunayo wherever la ukhona mawuthi kunesikhundla osifunayo but inkinga nibaninzi ninifuna esosikhundla eso and njengoba nifuna esosikhundla ningagcine nilimazana. Cela ukuthi nisondele wherever la ukhona eSouth Africa ndinikeze ibhangela bafowethu niyalibona elibhangela nali lihamba no2 niniphathele nje exactly lo 2 rand lo. Niniphathele u2 rand njengoba niwubona njengobuso noba ngwa2020 bani uright but u2 rand odibeneyo not ama 1 rand ayi2 not 10 cent or 50 cent u2 rand odibene nje nethi kanje. Niniphathele u2 rand niniphathele ibhangela ndizonisebenzela lento ukuthi nikwazi ukuthi nibone ienemy zenu kodwa xa sowubona ienemy yakho ungayibulali ngoba iyona nto endiloko ndiyikhuthaza egroupini uzofika khona abanye. Ndinegroup endinamo oqeda ukulithatha elibhangela eli ngendlela ibhangela lisebenza ngayo ndinegroup endinayo. So ndiyacela kakhulu ma-South Africa kunento mhlambe niyilwelayo ingaba ngamafa mhlambe okanye anisathembani nodwa ukuthi mhlambe sithakathwa ngubani ozothatha ibhangela uthula uthi du. Thatha ibhangela uthula uthi du lizokulwela ibhangela and lizokuthatha likubeke phezulu. Lizokuthatha likubeke endaweni efaneleyo but okuningi nizokuthola kum. Thatha inamba yami manje unithinda kwinamba ethi 0649775263. Ibhangela liyatholakala bafowethu. Thatha nali ibhangela uyahambe uyonqoba ndiyabonga kakhulu. Inamba ethi 0649775263 akusosithwalo bafowethu. Into kaNkuluNkulu into yedlozi. Thatha ibhangela ukwazi ukubona into ezokwenzeka ukwazi ukubona izitha zakho kusesikhathi makhansela. Le video le njengoba niyiboni kanje ndiyenziswe nini ezibabe ndenze ivideo last year amamafia before bezodutyulwa le ndiyenziswe nini le video le but anyone othi yena mhlawumbe ngisho nasemsebenzini ufuna isikhundla but ngoku bangabaningi sondela anikhathali ukuthi sikhulu kangakanani. Ishoyisi ukuthi ufuna ukuluza noba mhlawumbe ufuna ukuwina ishoyisi kuwe. So bona izinto zakho njengebhangela xa ufuna ukulibuyisela kuma sowugqibile use right ndiyabonga kakhulu.